clear tu le ngai thatu zong te in zawa in chibai kabuk le vek cheuni voin hi ni som pathum thlasari sang ni som ni panga pathian ni tu ania income service kan zo towa income service zo nulama kha chuanin reaction video te po hian siam vele to don taila tin ril ru le ngai tu na kan senga ti hian income ban to nulama kha chuanin video te po khan siam le to maila poina kha omin ka relova ti thatain ti chiatain ti thata tha anti kha chu wan chung ke point karon ti thadon ani le ti chuanin nimin ni som pan hi thlasari sang ni som ni panga khanin long tlai siwe le playground na thil za thlak em mai le mol phau thlak em mai a district ang zong po mol phau thlak ang kha thil a thleng le tlat me chu enge ani kan ti chuanin inter branch wele football tournament sang ni som ni panga in sul boina a chuak le tlat me chu tuna hian hey FB group pakhata a video hi kam huwa kam hu fu lol maya tukin jing lama kam hu ania poikati khop maya he thil thleng hi ron soi fi ave te po kha thain ka ria ti hianin capson ron siama long clay tournament arvan versus long clay 3 taun chung nge hi chu an huang tautlat in capson ron siama ti chuanin sharing ot to hi pariat kha om mana chumi chungchang chu voin hian kan ngei tu ho do na tin he video hi long clay ti mol phau tum na lampang kha ani lo ani ti te po mi riat sakula awareness kan phakang tokin thil omzia khan ron soi fia do na ti chuanin a full video hen play kha ka cha khop me ma se a full video ka play hi chuanin YouTube lampang hen ka channel hi min strike khang ti kha ka law ve thau box ya a video viral na sa to kan hu vekin na rin ma ka du lai chi an sual boy lo lai chi ka ron play nga ti chuan kan play zone hulama kan mi mal ngai dan kan soi don ni let's go kha kan hua a full kha jong ka play lo mayang asa thak do na ti chuanin he tournament hi eng tournament nge ani kan ti chuanin CUA le Games and Sport Committee noya inter branch wele football tournament sang ni som ni panga khel me kania branch sang long clay district a wele branch om to na sim kha chu he inter branch wele football tournament sang ni som ni panga nan ron tel de veka players that tak ten ron tela chuanin eng mozat team branch eng mozat khatuna hen an la khel le do na monday lama te po ti chuanin he video viral hi kan soi to kan ria asa thlak em maya long clay tournament om to hi chuanin insual field chunga insual kha angai chang tam tak te po hi om ani mai theini asa thlak thin khop me players te po insum kan tum lo deuh nin alanga long clay nikum lama te po kan ria video viral le na sakop me field chunga thei to pinain kuala ti khan kuta in thaka tuna he sang ni som ni panga kan kai ton huwa po field chunga bok insul boina a thleng le a zia lo thin khop maya heta kan soidu pakhata chu long clay a chau hen he playground chunga insul boin he thleng ani lo ti kan riat masak kha ka du khop maya district dang zong a po insul boin he lo thleng to thin ani ke mani aya district changka kan ngai tam tak district tam taka hian insul boin he lo thleng fo to thin ani mo a video viral po kan hu fo thin ani long clay ani awanga nge long clay lampang min lo deu vak kha chunin kan ti fu lo deu mai thaya ma se long clay hen heng tiang tournament lai in ti buai hi a thleng jing ve deu mol a thleng jing ve deu ema min lo dem po ni ta se an mo lu tuk sanin ka helova ti chuanin heng tiang a hian tu tenge poimo kan ti chuanin thil pani poimo em mai om ta ne pakhat na chuan players pani na chuanin coaching staff hemi te hi poimo lu tuk ringot ani ta ni chu in fiam na huanga sim chuan coaching staff chuan ang tinge poimo na lai chu an nei kan ti mai thai coach chuan in anau te kha athunun ne turani mo short briefing kha in khel main anei pui nge turni heng tiang ang buina thleng thei zong laka le buina te nau red card hu theina laka te po anau te kha short briefing kha nei pui turni buina lo chuak thut ani poin in zoom turin a players te kha sil turani chungtiang thau chuani players te po in coach ina an break la ya short briefing anei kha an rilruwa an da thlat turni
coach khan eng ting min ti kha boina lo chuak ni point in sum turin min ti kha players te point an shiat rang kha poimo khop maya ti chuanin hey champion league sa te po world cup te po mo world class player ra kan ngai players te point Ronaldo le Messi te point temper loss chang tam tak an nei mo kan shafek ni kan huin kan shafek ni ma se anni kha chon temper lo loss ve thin ma se anni kha chon kutle km khan tho du lo inti boina tak playground field chunga inti boy insual boy chuk ang chi kha anni chon an tum lem lo ani an thinarim de wa temper an lo loss de sek ani point an kiwe mo an chale mo an narin mo le mo body attack in nam de sok ang chi kha chu khoirama po an ching vek district sang po an ching mo champion league sa po an ti train world cup po an ti train mo league kan entam English Premier League ate po body attack ang chi kha chu anti vek train ani ma se insual boina ang tak chi kha chu a thleng ngai lem lo ni a thleng ani po in a khat viewang ma se ke ni local football anga hi chuanin khang tingang game mind game kha kan khel thiam lo deuh nin ka sia hi poithin khop maya nimina te po khan kha han soile taila players arvan ne le l3 players kain ti buaita kata khanan mani pani khanin an buina kha field chunga ni dang takhan han ching fel se mo an dule an chal te po hin nek do sok se du chuanin body attack an tiang chi hanin nor deuh sok ang chi te po kha om ma se poilo kha chu football ina a ken tel ve sim ani mo khata tak khanin a teammate te khan poimo ka tia teammate ten buaina ron ti pun lun zong in ron chelo ta selang chuanin khang tiang thil kha a thleng lo mai theini an team pani khan eng branch ma kha ke chu ka tan lo l3 ni wangi ka tan ngot lo wa ar van ne ni wang ka tan ngot lo players pani players ve boina CM2 ve khan an pani khan an du chuanin temper an loss deu ni point body attack mangin han ji deu sok se referee ta chuna ron thel vat mai don ani referee thel ma main players teammate theu kan tlan khoma ti kon boina ti so sang zong in an om thlata kha lai tak kha poina lai tak chu ni ta ne hei long klai kan ming chiat na fau thin ani hei poi mo khop mai kin le zela nak tu ka te po tournament hi lakal zel inter branch wele football tournament sang ni som ni panga lakal zel don chu ta chon tu na ka thu soi hi players le coaching staff ho zong point sheula ka du khop mai a short briefing hi kan nei pui in nei pui thin ang ta chuanin buaina lo chuak ni ponin temper loss lo zong in buaina ti pun lun lo zong in kan chat thiam kha apoi mo don khop mai ti hian shil thin in karinga la shil le zelula ka du khop mai mi pakhat man versus man mo 1 versus 1 ka chu tu ma kain hlaulo fil chung poni ta se ma se ta tak khanin an ma ni pani boina nei tu te khan an du chuanin chalte nek deuh sok se du le nar te nek deuh sok se team mai ten bo ruak ti pun lun zonga kan vatlan huk to chuanin mihring he ma khop me a hu ho hian kan lo huai ma khop me ta tak khanin boina nei tu te pani kha va po dar mai tur chuan referee oma linesman oma khang in rowan real mai don ni ke mani players in field chunga hen ro real theina kha kan nei lo referee ma in khel min en call tu turin referee da ni khang hau khanin adik lo zok le thiam lo zok ka chu red card te pon pa mai mo khang tiang khania chu wang chuanin in zirnan in mang teng u ti kha kan soi du ania kan soi du bok ani ti chuanin nimin thil thlenga khanin Siwele Games and Sport Committee ten thu chuan ron nei veng hala chu kan chiar don ani chiarang Central Young Lai Association Games and Sport Subcommittee dated Longklai the 12th July sang ni som ni panga circular an ron tia number hi chu ko chiar lo mai Central Young Lai Association Games and Sport Subcommittee le LDF te tang ko pin pusi sang huna memorial interbranch wele football tournament abuat sai Central Wele Playground a khel meka July ni som pani sang ni som ni panga match number 11 Longklai 3 Wele branch le arvan ne Wele branch te in khela buaina du om lo tak achuaka match referee ne na tanga report don chu technical and disciplinary action committee ten ngun taka ngai tu ani nu in football in fiam na mangin in unaw na thleng se ti kan du em line moi lo taka ground chunga players te kutin thakin boina achuaka
tin chu mai po chu ni lovin fans lama tangin boina siam tuma ground chunga lo lut an omba ka players sen khatte ground pona tlan chuakin boina an siam le zel te chu poi kan ti tak zeta rules and regulation 6.8 in technical and disciplinary action committee thunai na apek angin pusi shangluna memorial inter branch wele football tournament sang hi somni panga chunga tan L3 wele branch team le R1 ne wele branch team te chu disqualified anni as mal som sanga secretary organizing secretary ron tiam mi ron sign boka kha khania poi khop maya pusi shangluna memorial inter branch wele football tournament sang ni somni panga chu nimina buina siam tu branch te kha chu an khel thei to don lo nin ka ria poi khop maya hei takhinia poi thin em chu duai chunin enge action hi landa lo deu in ka ria kum ni thum vel tal te chu han threm selang chuanin tu te po hian kan sim deu in rin oma achan chu ni china kan soyang khanin longtlai tournament omzata in sual tura kan ngai hi ti bo hun to khop mai chuanin thil pakhata top na ta kan soi du chu mistake ta sa kam hu kari ru le ngai tu na kal thui em chu siwele playground ni lovin siwele fighting ground tin status aron manga ani theina lai tam tak te po ha om mai thei chuwan chuanin tu te nge in siam that ngai mo players mi te kha in siam that kan in siam that ngai ni mo fans lampang kha chu in siam that kan ngai lo field chunga moi takin khelola fans lampang kha chu kan dikan mai players te moi taka in chat chuan longtlai district in timing thanga moi lo taka in chat ero chuan longtlai district kan timing chezel don ani le khati jong kha vain ta na video ka siam thei chuni le phot ta se ni danga video thardang nai ka in mole theu don ya